إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Barcha maqtalarimiz bir tek Allah subhanahu taolaga bo'lsaydi. Onlarga biz oldiramiz, onlardan g'afurni so'raymiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga bostirsa, bir kimni aldaштыра olmas. Kimni Alloh taolo o'sha to'g'ri yo'ldan chiqarsa, bir kimni shu to'g'ri yo'lga bostirа olmas. Shahodat etaman, Alloh subhanahu taoladan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q ekanini ham shahodat etaman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning quli ham elchisi. Elhamdülillah, elhamdülillah. Birinchidan endi hurmatli aziz din qardoshlarim, birinchidan sizni o'sha buyukli bayramlar bilan tag'in bir qutlaysim kelar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisida aytganda, Qurbon hayiti, Qurbon bayrami ham 3 kun tashrik, u bizning bayramlar deydi. Ham shu bayramlarni biz bayram etishimiz. Bu kunlarda biz Alloh taolani ko'proq esga olishga, zikr etishimiz. Ko'ngil ochib, bayram ishlariga ham endi eng yaxshi so'zlar bu kunlarda Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, va lillahil hamd degan zikrlarni ko'proq aytishga tirishish kerak. Har bir namozlardan so'ng ham bo'lay bunday vaqtlarda ko'proq Alloh taolani esga olish kerak. Ikkinchidan endi hurmatli jamoat, birinchidan o'zimga azaqdan sizga endi esga tushirib ketasiz kelar. Bir ibr turunda biz bugun alhamdulillah Alloh taolaning rahmatlari bilan, Alloh taolaning ne'matlari bilan bir biz yaxshi yashaymiz bu dunyoda. Hali bugungi kunda alhamdulillah. Shogirdlar qarasak, bizning ota-bobolarimiz ilk zamonlar bizni kabi yashamaganlar. Alhamdulillah, har vaqt rizqimiz bor. Mashinalarda ko'payib mashinalarda yuribmiz. Uylarimiz bor. Alloh taolo bu bizga ko'p ne'matlar berdi bu dunyoda. Bek yengillikda bizga bu dunyoni. Ammo lekin kishi azrak shul dunyo bilan maqtanib, shul dunyoning motorligini qarab unutila boshlaydi. Darsni aytganda unutila boshlaydi, ham bu dunyoga yabisha, bu dunyoni quva boshlaydi, ham oxiratni unuta boshlaydi. Qizg'anishga qarshi kishi o'ylay boshlaydi, men bunda uzoq yashirman deb. Ul she'rida ketmay, ul qayg'anda ketmay, ammo lekin shusha o'lim bo'lsin, shir bo'lsin, birinchi fitna bo'lsin, birinchi qo'yga bo'lsin, kutmagan joyga kelib tusha. Bugungina yurgan kishi ertaga balki bo'lmasqa mumkin. Bugungina tiri yaxshi yurgan kishi ertaga balki shelab o'tira mumkin. Shuning uchun bugun mana biz alhamdulillah tinchlikda ibodat yashaymiz. Alloh taolo saqlasin, endi ertaga balki bo'lgan mumkin tinchsizlik. Shuning uchun endi sizga birinchi o'zimga ham sizga endi shunday esga tushirasiz kelar. Shu Alloh taolo bergan ne'matlarni bilirga kerak, tanirga kerak, ham shularni bilan qo'llanirga kerak. Bu dunyoda biz hali mangilikka kelmadik. Shuning uchun endi shu ne'matlarga shukrona qilib yashashga kerak. Shukr etishga kerak, chunki Alloh subhanahu taolo aytdi, kim menga shukr qilsa, menga ko'proq beraman deydi. Qo'shib beraman deydi tag'inda. Kim menga shukr qilmasa deydi, uning bu dunyoda, kishi dunyoda hali olmoq bo'lar mumkin. Bizga shu Alloh subhanahu taolo bilgan ne'matlarini bilirga kerak, tanirga kerak, hammaga shukrona etishga kerak deb so'rashdik bu endi.
бірден бірге керек тану деген нәрсе тану, Аллах субхана тағала бізге бүтін берген нематларны тану. Дұрыс еткенде. Міне ойлап қарасақ, бүгінгі күнде алығыз хауаны, алығыз құяшны, суны. Бұл бірсі де Аллах тағала нематы ебет. Міне кіші бір түн таналған сайын бір есе төлейме? Жоқ, бір төлемей. Су ішкен сайын бір есе төлейме? Жоқ, төлемей. Құяшны бушқа, жел бушқа, бүтін ебір бушқа. Шулай бет, жамағат. Біз айтамыз, бізге счет келе, нелер келе, міне, ол нәрсе үшін бейт келе. Ол бізге қатынып кетерген үшін суны. Суны асылында ол бейт бушқа. Алар кіші қойында шыққа болар суны. Аллах субхана тағала ол суны берді. Шулай ол құяшны берді, шулай ол утына берді, һәм барша бүтін неғмәтләрне Аллах субхана тағала берді. Әгәр дә Аллах субхана тағала мәсәлән суны алса, міне біз Мүлк сүрәсендә Аллах субхана тағала әйтә, әгәр дә ул шушы суны Аллах тағала алса ди, кем сезгә ул суны бирер ди? Шулай бит. Берсе дә суны күпме чыкса да суны ала алмас. Менә ул күреп торабыз, яңгыр булмаса, берни кем дә безгә яңгыр бирә алмый. Яңгыр ява башласа, берсе дә ул яңгырны туктата алмый. Җил ирсә дә, җил ирмәсә дә, һәм барша бүтән ниғмәтләрне карасак, менә кеше үзенең тәненә карасын. Аның куллары, аның аяклары, аның күзләре, үпкәсе, бавыры, йөрәге, барысы да бушка. Аллах субхана тағала аның өчен бернинди дә бәя куймаган. Беләбез бит. Ул bir күзнең, bir кулның, bir аякның бәясен карасаң, бәясе юк, аның хакы юк. Дөресен әйткәндә, ул хаксыз. Дөресен әйткәндә, без шуларны зирәк онытабыз. Без аңа шөкер генә кылмыйбыз шул Аллаһтан ниъмәтләре өчен. Менә кеше аны кашан гына таный башлай, Аллаһ субхана рәхмәте белән, Аллаһ субхана рәхмәте белән кешегә бер төрле санаулар китерә. Аллаһ субхана үзенең рәхмәте белән санаулар китергәндә, бәлки кешенең сәламәтлеге начарлана, кемнең бәлки кешенең бер кулы югаладыр, аягы югаладыр, сәламәтлеге кыскарадыр, бәлки бер төрле кайгы хәсрәт төшәдер. Шул вакытта Аллаһ субхана тағала безгә искә төшерә. Аллаһ субхана искә төшерә безнең шушы ниғмәтләрне ул гына биргән. Ул гына бирә һәм ул гына ала. Шуның өчен без аны кыйммәтен белергә тиешлебез. Без аны шуның өчен белеп, шуңа Аллаһ субхана тағала рәхмәтләр итәргә тиешлебез. Шөкранә кылырга тиешлебез. Чөнки кызганычка каршы Аллаһ субхана тағала Коръән Кәримдә күп җирдә шул үзенең ниғмәтләре турында сөйләгән вакытта Аллаһ субхана тағала еш кына әйтә: "Афала ташкурун" диде. Нигә сез миңа шөкер итмисез ди. Ягъни яки бүтән җирләрдә Аллаһ субхана тағала әйтә: "Калилан ма ташкурун" диде. Аллаһ субхана тағала әйтә: "Миңа шөкер иткәннәр бик аз" ди. Шуның өчен инде без беләбез, менә кеше үзенең тәкәбберлеге аркасында бу дөньяда онытыла башлай. Дөресен әйткәндә, онытыла башлай, шуның өчен инде бик шөкранә кылмый. Ә безгә Аллаһ Тәгалә белергә кирәк һәм безгә шөкерле куллар булырга кирәк, хөрмәтле җәмәгать. Шуның өчен инде нәрсә ул шөкер итү, нәрсә ул? Ул беренчедән безне Аллаһ субхана тану. Белергә кирәк, кем ул Аллаһ субхана тағала? Ни өчен без аңа шөкер кылырга тиешлебез? Кем ул шул бүтән ниғмәтләрне биргән зат кем ул? Аллаһ субхана тағала. Шуны бергә танырга тиешлебез. Беренчедән шуны белергә тиешлебез, азактан без аны тулысынча ихлас күңел белән буйсынырга тиешлебез Аллаһ субхана тағалага. Буйсынырга менә нинди ул кушканнарны эшләп, тыелганнан тыелып, бәлки үзебезнең йөрәгебезгә андый ошамаса да, бәлки шуны сынаулар килсә безгә ошамаса да, әмма ләкин без Аллаһ субхана тағалага буйсынырга тиешлебез. Буйсынгач Аллаһ субхана тағалага кушканны эшләп, тыелганнан тыелырга тиешлебез. Ягъни без гыйбадат кылудан калмаска тиешлебез. Иң бөек гыйбадат, иң бөек шөкранә кылу ул нәрсә? Ул Аллаһ субхана тағалага намаз уку. 5 вакыт намазын, фарыз намазларны бер дә калдырмаска кирәк. Һәм инде аныңа кушып җибәрсәк бик тәйбәт. Азактан инде без нишләргә тиешлебез? Барча нәрсә Аллаһ Тәгалә безгә әмер итте? Булсын ул ураза, булсын ул зикр. Иң яхшысы зикр. Иң бөек әйбер зикр дә әйтсәң дә була. Чөнки нәрсә эшләсәк тә Аллаһ субхана тағала безгә рәхмәт итәргә тиешле. Әлхәмдүлиллаһ, субханаллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһа шөкер дибез. Шул сүзләрне бездә телдән һәр вакыт чыгып тора ди шушы сүзләр. Чөнки без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә килә, кемдә кем ашаган сайын әлхәмдүлиллаһ дисә ди, Аллаһ субхана нык аңа күбрәк нык шатлана ди, нык аның белән риза була ди.
Şuning uchun endi har vaqt buni oshag'an sayin, bir endi ne'matlar kelgan sayin va endi og'irlik bo'lsa-da alhamdulillah deb aytrak kerak. Har vaqt shu zikr bizning og'izdan chiqib turadi har vaqt. Ham endi mana biz bilamiz zo'r bir g'ibat bo'ldi, qurbon chalu. Qurbon chalu ul da zo'r bir ne'mat, Alloh taolaning ne'mati, Alloh taolo shukr qilu. Biz bilamiz Alloh subhanahu taolo shu itni biz bormay anga itni kerakmi, anga shunday o'qsha kerakmi Alloh subhanahu taolo. Ammo lekin bizning bo'ysunishimiz kerak. Bizning shu mana Alloh subhanahu uchun ixlos ko'ngil bilan shu sariqlarni sotib olib, shu sariqlarni so'yib, bor itlarni ko'bisi o'sha yoqqa o'zimizga lagay, shulay bitdi. Ammo lekin bizga mana shu g'iybatligimiz kerak. Shuning uchun endi undan birinchidan sizni ham, birinchidan o'zimni ham sizni endi shu shukrona har vaqt shukrona qilib berish kerak Alloh subhanahu taolaga. Shu aytgancha namoz o'qi, zikr etu, qo'shqanlarni ishlab, qilgandan tiyilib. Ham endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisida ta'yin etdi, kimda kishilarga shukrona qilmasa, u Allohga shukrona qilmaydi. Durustincha kim shukr etmay kishilarga, Allohga da shukr etmaydi degan dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun endi biz birdan Alloh taolo shukr etishimiz, azoqdan endi kishilarga da shukr etishimiz. Shulay bit. Eng birinchidan kimga? Bizning o'zimizning ata-onalariga, bizga eng zo'r kim ular, eng zo'r shukr kim ularga tegish, bizning ata-onalarimiz. Ular bizni bu dunyoga keltirdi. Ular bizni ularga bizni o'stirdi, birga tarbiya berdi. Eng birinchi biz ularga rahmat aytishimiz. Shulay bit. Ham endi mana kishi bilsin, kishi kimsiga yaxshilik qilay, anga har vaqt yaxshilik bilan qaytarish kerak. Anga yaxshilik keltirish kerak. Anga rahmat aytirish kerak. Shulayda biz bir-birimizga shukrona qilib bersak, alhamdulillah bizning orabizda do'stlik bo'ladi, bizning orabizda qardoshlik bo'ladi. Ammo lekin bir-birimizga biz rahmat etmasak, bir-birimizga bilan muhabbat his-tuyg'ular bo'lmasa, bizning orada birdamlik bir qachonda bo'lmaydi. Shuning uchun endi qisqacha aytganda, birinchidan o'zim sizga aytaman, shu bizning ne'matlarimizni o'tmasqa tishlaymiz. Hurmatli jamoat, shu ne'matlarni bilib, shu ne'matlarni tanib, Alloh subhanahu va taolo har vaqt shukrona qilib tishlaymiz. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.